umuhanzi umaze kuzamuka yashyize muri studio agendesheje ibihumbi 5,000 by'idolari. Hanyuma twababwira ngo twinjire muri sale mwishi, abantu bakabyita kugurisha ubutumwa. Izo mvugo, iryo kosa ni twebwe abayoboke tuba twarikoze bwa mbere aho bitagikunze. Noneho dutangira kuvugana, ndamubwira ngo ndebe kuri programme, mbona bitoshoboka bidakunze. Ndanje ndamubwira ati mbabarire ntabwo bikunze kubera gahunda nyine twari dufite zindi. Arongera agaruka kuri huduma, birakunda, birongera birapfa, angarukaho, noneho birakunda, jewe mbona birafashe. Ndamubwira ati gahunda uko mbona ihari no yica ntacyo bitwaye, nishi yindi gahunda, ariko yo yari isanzwe. Nariko mbona nyine umuntu yo yica ntacyo yopfa gusa, ari isanzwe gusa, yohwera ndiyopfa burundu. Noneho gahunda jewe mbona birakunze. Ya mwene data nawe yaragi yatumye ahakanira umuvandimwe, nawe tiyakunda kuri urwo ruhande, irapfa. Noneho turahura ngo tuvugane, arambwira ati ya gahunda yatumye ntaza mu gikorwa cy'umwana yapfuye, none ga singenda kera tibigikunze. Mubwira jewe ko ngiye kugenda, ati noneho reka tujane. Tuba turahuye twicaranye, ati tugende, uyu mwana yagumye kutuzereraho cyane, tugende tuje kumufasha kugira ngo izo gahunda zacu twembi. Tubana mu rusengero, turi abayobozi twembi, kandi za gahunda zo mu rusengero rwacu ni na za gahunda zindi zisanzwe z'ibiterane, ubutumire nguko umushumba mukuru yabivuze, ntabwo biba bitworoheye. Usanga hari gahunda nko mu kwezi, buri kwezi umuntu afite gahunda zingana n'ukwezi. Rero ndashimira Imana cyane ko iyi gahunda yakunze kugira ngo tuze, kandi cyanejeje cyane nuko n'umwana njewe ubwa mbere ntarabona, ntazi, ntaranumva n'izina rye. Ndavuga ati bene uwo niwe sawa cyane, kugira ngo tumwitabe tuze tumwubake. Hari umunyabwenge yavuze ngo kizakwereka ko wakomeye ni umubari uzerekana abo wakomeje. Abo wakomeje niko gukomera kwawe, ariko gukomera udafite abo wakomeje, icyo ni ikinyoma. Imana ishimwe. Bwa hajya yitwa Blaise Prince, merci, merci, dukomere Imana amashi kubwiwe. Imana imuhe umugisha rwose. Twaje kugira ngo twese dufatanye kubaka impano. Mwayumvise impano iri muri Merci, tuyishigikire, tuyihambire. Ni umurari ruguru bahagaze babikora neza cyane. Abantu ba ruguru, abantu bose mu muhanda bakamashiraho imipanga, bagacyaza, nimba ari uruzitiro bakamazitira umusozi uva nkano kuri Tanganyika, ibintu umunsi umwe, amasaha, kandi bakabikorana morale yose. Nimba ari ugutema, bagatema igisambu kiva no kuri Tanganyika kubera ko ari benshi. Noneho turi mu murari, mubyumve neza. Umuntu wese wageze hano n'abariya bari hanze, mutwemerere tugire icyo dukora. Umuntu wese azana idafari ryiwe, azana igiti ryikiwe, tugihe Merci, ashingireho, akora ibikorwa bizafasha benshi bakiri mu mwijima. Unyemerere umuntu wese ategura umutima we. Yesu ashimwe cyane. Mwakoze cyane kwitaba. Imana ishimwe kubw'iki gikorwa wajemo, kugira ngo hari ikintu nagaye, ariko hamwe nkagarukira abo bantu kugira ngo
dutumira abaririmbyi ba gospel, ndavuga gospel, ni ugushingiriranya amafaranga. Murampa ibihumbi 10 by'amadolari kugira ngo nze turirimbe. Icyo kintu jewe ku ruhande rwanje sinagishima, ariko kandi ngashiraho point. Iyo umuntu agiye muri studio ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubusa. Ndashaka kugaruka kuri aka kantu. Iyo abaririmbyi bacu badusabye amafaranga ngo tuze muri konseri, twashika muri konseri, merci, ubu bintu aya matoroshi mubona ayizunguza gutya ni faranga, n'aya mabafure bakodesheje ni faranga, n'aba uko ni nkaho yakoze, ni dote yakoze, ni faranga nyinshi cyane. Kandi murebe mu bushobozi bwa merci nta faranga afite kugeza ubu, ntazo. Ariko wenda abajama bahuje barakora bakora akantu, ifaranga ziraboneka kugira ngo byibura ategure akantu kagende neza. Noneho rero harimwo ibintu bibiri ngiye kubabwira. Abakristo tugomba kwihana, tugasaba Imana imbabazi, tugatangira imyumvire misha, tugatangira imikorere misha yo kubakana, yo guhuza ubushobozi bwacu, tugafasha abantu batugaragaye mu impano kugira ngo izamuke. Ndavuga iki? Iyo umuririmbyi avuye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania cyangwa i Buganda cyangwa hakurya muri Kongo, akaza mbere yuko twinjira hano ni hatoya, cyangwa wenda nko muri gerizo cyangwa muri sale nini, ibihumbi 10, 15, 50, amadolari 100, ari gospel, ari kuririmbira Imana. Iriya shusho ni ishusho irimo uburyo bubiri. Icyambere ni ishusho isa naho ubirebeye mu busanzwe wabona ko ari ukugurisha indirimbo, nko kugurisha indirimbo, ubutumwa bwiza, voilà. Ariko harimo ibintu bibiri. Iyo tuvuze ngo nk'uku uyu mwana yakoze, akaduhamagara twese tukitaba, akamurika ibikorwa byiwe by'indirimbo byiza Imana yamuhaye, hano akahakura ibihumbi 100 n'urugero by'amarundi cyangwa 200 by'amarundi, tungana gutya. Indirimbo imwe muri studio ari 1,000,000 w'amarundi. Mwabantu mwe biba tumubwiye ngo ibihimbano byawe, indirimbo zawe ugende uranze, bayumve ko barankubitiramo neza cyane. Ntacyo, genda wirwaneho. Uyu mwana nkuko numvisha indirimbo ziwe zimeze, mu by'ukuri bwacya icyo gikorwa kikagenda gutyo, ntagire icyo twebwe dushobora kuba twamufasha muri iriya mpano ye. Cya kabiri, iyo agiye muri sale ikodeshwa akatubwira ngo kwinjira ni ibihumbi 100 by'amarundi ku muntu, hanyuma tukabicira urubanza, tukavuga ngo yagurishije indirimbo z'Imana, tukavuga ngo yagurishije ubutumwa bwiza. Navuze ngo si byiza ko twinjira twatanze amafaranga tujemo kuramya Imana, ariko si byiza ko twinjira hano abantu twareba mu giseke tugasanga hari ibihumbi 50 tungana gutya by'amarundi, 500 y'amarundi, 100 ry'amarundi ko ribaho ryo kuri iki hanze hano, rigura iki? Ariko twarizana mu nzu y'Imana. Hanyuma umuhanzi umaze kuzamuka yashyize muri studio, agendesheje ibihumbi 5 by'idolari, hanyuma twababwira ngo twinjire muri sale mwishu, abantu bakabyita kugurisha ubutumwa. Izo mvugo, iryo kosa ni twebwe abayoboke tuba twarikoze bwa mbere. Ndabasaba rero
kubwo kurwanya icyo kintu, Merci atangiriye umunsi hano, agiye gukomeza. Ubutaha naja muri sali ikodeshwa, azavuge ngo abantu bose binjirire ubusa, hanyuma abantu bose bari muri iyo sali dutange ubushobozi bwacu ko umuntu wese ashoboye, kugira ngo yongere yubake ibihingano bye, impano ze, ubushobozi bw'Imana yamuhaye. Tuzoba tubukoze neza, tuzoba twabigenjeje neza, tuzoba tubikoze nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero bavandimwe, mutegure imitima yanyu. Birambabaza hirya no hino iyo numvishe ngo umuririmbyi karaca amafaranga kugira ngo aze kuririmba, ariko nkamugarukira igihe cyose akoze igikorwa nk'iki ngo tuze tugire icyo dukora kugira ngo za ndirimbo dukeneye zisohoke, titugire icyo dukora. Mu by'ukuri ikosa riba ryakozwe, riba ryahereye mbere. Ndabasaba rero twese turi hano abakristo, igikorwa cyose umuntu yakoranye urukundo nicyo gikorwa cy'Imana. Igikorwa cyose umuntu yakoranye kugura ni igikorwa nyine kiba kirangiriye aho. Igikorwa cyose gitangiwe amafaranga ngo abantu bakigure, si inyanya, si tike y'imodoka, si tike y'indege niyo tugura, ariko ubutumwa bwiza ni ubutumwa bugomba abizeye baza bahuza ubushobozi bakagira gute, bagatanga, hanyuma ibikorwa by'umwuka bigakomeza bigateza imbere. Imana ibafashe kandi Imana ibaha umugisha kumva icyo kintu. Dukomere Imana amashyi. Reka nsome ijambo ry'Imana. Reka nsabe James amfashe. Abaroma 12. Abaroma 12 murongo wa mbere. Yes. Abaroma 12 murongo wa mbere. Ego. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Amen. Komeza. Murongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Ngiye kuganira umwanya muto, hanyuma dukore iki gikorwa, hanyuma kuko nyuma yanje hari ibindi bikorwa byinshi biri buze gukorwa. Iyo umuntu amaze kwizera, kizera Imana nk'umwami n'umukiza, hari igikorwa kindi kigomba gukurikira, cigishwa abantu. Igikorwa kiba kigomba gukurikira ni ukwigishwa gusenga. Amen. Abantu bagomba kwigishwa ikintu cyitwa gusenga. Ndavuga hejuru y'igitambo. Igitambo ni iki mu Kirundi? Ikimazi. Ndavuga hejuru y'ikimazi, igitambo, ishikanwa. Muri iyi minsi mfite ijambo mu mutima wanje rero igenda ryitwa igitambo, ikimazi.
igitambo nta muntu uzi utamba, nta muntu uzi utanga igitambo ari kwa mawazo, ari nko mu bitekerezo. Igitambo, gutanga igitambo, gutanga ikimazi. Abakristo mu nyumva turi kumwe. Gutamba igitambo, iyo umuntu atanze igitambo biba bigaragaza uzamure papa, biba bigaragaza ikintu ushaka muri kiriya kintu watanze kingana kuriya. Igitambo ni ikintu, iyo umuntu akoze ikintu, nabibabwiye mu gitondo, iyi mikoro ni sawa cyane, timwishaganye, timushiguri, ishitse ubu mwama mugumuko tuyishaganye mama yamigumuko kugeza dushoje amateraniro. Ni sawa, iraregeye. Igitambo ni ikintu umuntu adakora yigirira. Nariko mfa kwigirira, woblaga, wokora ibintu ariko wagera ukavuga ati nigiriraga, ni kwa mufano nigiriraga. Hano nabonye hari amamodoka menshi, hano nabonye Imana arabagiriye neza. Hari abayumbe bafite amamodoka, hari abapasiteri bafite amamodoka, hari abapapa bafite amamodoka, hano hari abahungu bafite ifaranga, hari abamama b'abadandaza bafite ifaranga, hari abantu bubatse amazu hano muri iki gisagara. Umumama wubatse inzu yiwe hano muri iki gisagara, ubu nyine kirimo kuvuga, akavuga ngo njewe kubw'urukundo nkunda Imana no gushigikira uyu mwana muhaye imodoka yaje. Aha, ni iki nashakaga, ni iki neza nashakaga, ndakibonye icyo nashakaga. Ni iki nashakaga. Ni iki nashakaga. Uko isomo ryanjye ni iki nashakaga ko ryumvikana. Nariko nshaka aho nyuza kugira ngo haba gakerere. Bana mwe, ni ibiki uzabaye? Utangiye gushigura. Ni iki nashakaga. Ubu ijambo nashakaga kumvikanisha, yumvikanisha. Nta blague ibamo. Ndawukorogoshora imikro. Okay. Icyo nashakaga kumvikanisha ni ikintu cyitwa gupfa kwikorera. Blague. Ibintu biraho, umuntu yoza gusa gusenga kubera ko naje tu. Biratandukanye no gufata kontaki akayiguha. Abayumbe baje, abashitsi bavuye hirya no hino, abantu twese guterana aha muri systeme yacu, imico twakuriyemo kuja gusenga, biri simple cyane ko kugira guteza. Birumvikana, biroroheje, ni ikiguzi kiri simple cyane. Kuva iwawe turebe filime, turebe akabumbu, ukaza gusenga, haravuke mu rusengero hari abayumbe, hari abandi bavuga butumwa, hari bande na bande, amakorari yahuye,
kuri Noweli no kuri Pasaka, kuvuga ngo ugume mu rugo ugume ureba akabumbu cyangwa uje gusura mwene wanyu, biroroshe kuza hano, biroroshe bitewe naho twakuriye n'ibyo twakuriyemo mu ikanisa. Ariko kugira ngo umuntu afate kontaki, afate urufunguzo rw'inzu, aruzana avuge ngo mwana, kubw'umurimo w'Imana n'impano y'Imana ikurimo, ngiyi kontaki, genda ugurisha imodoka, usohora indirimbo. Nta blague irimo aho hantu nashakaga ko mwumva ko kantu. Semeni haleluya. Aho hantu niho nashakaga kumvikanisha. Gusirimba, tugasirimba hano, tugasirimba. Biri simple cyane. Aho ni ikiguzi kigufi cyane. Kuva iwawe kuza hano ni ikiguzi gito cyane, ni garama ntoya cyane. Gushika hano ukumva indirimbo, ukumva abavuga butumwa, ni garama ntoya cyane. Kuza hano nibiki ni garama okay, ini sawa. Ni kibazo nuko bayishigura. Si mwebwe ko ndabonaga mwe muguma ugira gutya. Okay, murakoze cyane. Noneho be bigumye uko. Twakomeje. Gusirimba hano twatanze kuva i Rwanda tukaza muri konseri Bujumbura, mukatujyamisha muri hoteli, tuko turarya neza, ko ni ikiguzi kitoya cyane. Ariko gufata umushahara wawe w'ukwezi ukavuga ngo mwana, kubera nkunda iki niki, nta blague irimo. Avandimwe, turuzi imiterere yacu n'ingene tudakunda gutanga ikiguzi, ituro riremereye mu nzu y'Imana. Tuzoguma dukunda ibintu bitaturemerereye, dukunda ibintu biraho byoroheje by'ibibebe, dukunda ibintu by'ibibebe, amateraniro ataturuhije, adatanzemo ikiguzi, dukunda turirimbe tutatanzemo ibiguzi, dukunda ibintu byose dusange byarangiye byakozwe. Nyamara mbabwire, turi hano shingiye imyaka mfite n'ubugenzuzi nakoze, nubona ntutanze ikiguzi kiremereye ku buzima ngo uvuge ngo kino kintu ndagishaka, utagitanga ikiguzi, uzohorana ibintu by'ibibebe. Kubera ko abakristo bacu badakunda gutanga ikiguzi mu gusenga, badakunda gutanga ikiguzi mu gusenga Imana ngo bashake Imana, tuzohora turi babebe mu bukristo bwacu, turi ababebe. Nico gituma umuntu ashobora no kugushwa akakurwa mu itorero ngo yabyaye ngo ndibaje kumusura, ngo yapfushije ngo pasiteri ntiyageze iwiwe. Hari utuntu tuziranyeho, kube akantu kose gakozwe kakamugiraho ingaruka zikomeye, akantu gatoya. Kubera iki? Ikiguzi. Umuntu wakijijwe iyo yatanze ikiguzi cyo kuja gushaka Imana, agasenga Imana, akazagira iminsi, haleluya, akazagenda agafata igihe. Ndabwira uyu mwana, merci, uratangiye papa, ngiye kuguha amakuru azokuvuna. Ariko
uzohakura ikintu gikomeye cyane. Mu kiguzi muri garama haba ibintu bikomeye biyoboye isi. Umubona abantu bose bayoboye isi ni ituro batanze, ni igitambo batanze. Twebwe abakristo tidukunda gutamba ibitambo, titubikunda. Kubera iki? Kubera abakristo bakunda ibintu byoroheje, ibintu byoroheje bitabamwe ikiguzi. Karibu bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Karibu cyane. Bafite konseri igisubizo ku cyumweru. Turabakiriye, dukomere Imana amashyi ku bwayo. Mu by'umwuka ntidukunda gutanga ikiguzi. Kubera ko tudakunda gutanga ikiguzi, tuzohorana ibintu bitoya, ibintu bisanzwe, ibintu byose binyeganyega, ibintu bimeze nk'umusozi, ibintu bikomeye. Muzokora ubushakashatsi, abantu bose bakomeye batanze ikiguzi. Abantu b'abapasiteri bakomeye nka ba Billy Graham batanze ikiguzi, bagaze batanga ikiguzi. Ku cyumweru kuwa gatatu kuwa gatanu ari Kiyumbi wacu, hari igiterane cy'Ikiyumbe mu Rwanda, benshi barabizi. Narabwirije kuwa gatanu, nibutse hari umugabo abantu benshi baramuzi iwacu, nabonye byishimo, Petit Frere na mama muramuwaje. Ku Kabara hari umugabo w'iwacu witwa Muhebera, hari abagabo bakuru bamuzi. Muhebera muzehe ni umuyumbe, yari umuyumbe utaruwa w'ibisirimba. Ndagira ngo mu myaka ye n'idini rye wenda muri sepake cyangwa metodiste, sepake bisirimba si cyane. Ariko muzehe umunsi bakora ikiriyo iwiwe, hari ikintu bavuze kirantangaza. Twagikoreye turangiza ikiriyo i Rwanda, yapfiriye ruguru. Yari yaravuze ngo njewe nkiri hano nta mayi izatera ku Kabara. Icyo kintu bakivuze umunsi wo kurangiza ikiriyo, nta mayi. Kandi ahantu yari atuye muhana wiwe ni ku Bibira n'epfo y'abandi. Nta mayi izagera hano, mubimenye. Ndi hano ndahari, nta mayi yotera ndi hano, nta mayi izatera. Zotera naratashe mu ijuru. Kandi umwaka warashize mayi barahasenya barahatera, yaragiye. Muzehe gushaka Imana no kwegera Imana kwe, uwo munsi wo kurangiza ikiriyo bari kurya bazavuga ubuhamya, yaratangaje ati muhumure nta mayi izatera nk'ibanga. Abakristo, ndagaruka kuri merci, ndagira ngo nkubwire, urashaka gutera imbere ukaba umuririmbyi, uyu ni umunsi wawe ukomeye. Waririmba abadayimoni bakaza uri ku musozi umwe, abadayimoni bakaza basohoka mu bantu banyuze mu mazuru no mu kanwa no mu matwi, kugira ngo urwo rwego rugereho uzotanga ikiguzi. Kandi nishimiye kuri ufite imyaka mike cyane. Wowe ufite imyaka nka 20 n'ingahe, mu mujyi ndi bazavuga ngo imyaka
naho ariko ni nko 20 n'inga tarayikwiza tarayikwiza ashobora kuba atarayikwiza. Ndakubwira papa, mu myaka yawe nimba uyifite cyangwa utarayikwiza, ugende wige gutanga ikiguzi. Uzotanga ikihe kiguzi? Uzotanga ibiguzi bibiri mu buzima bwawe. Uziga gusenga, uzoza upfukame amafi akoboke. Uzoza ubwira muzehe nako mama wawe namubonye, ubwire umushaka amafaranga. Uziga imisozi oje kuri Prayer Mountain. Uzoza upfukama ugira igihembwe n'amezi 3. Buri nimugoroba saa 12 uzupfukama gutya ugeze saa 5 z'ijoro. Uracyafite imyaka yo gupfukama, uracyafite imbaraga zipfukama, uracyafite amaraso mato. Ayo ubwo bushobozi ufite n'ubwo bwenge ufite, tiwanyoye urugwagwa, tiwanyoye akanyanga, tiwanyoye itabi, tiwanyoye urumogi, uri cyare fresh. Ubutunzi bwawe bwa mbere ni imyaka. Iyo myaka ufite ugende wige kwipfukamisha. Ushoboye gupfukama ukava 6 ugashika saa 6 z'ijoro, 6 za nimugoroba ukageza saa 6 z'ijoro. Icyo nicyo kiguzi abapasiteri benshi babuze. Icyo nicyo kiguzi abaririmbyi benshi babuze. Icyo nicyo kiguzi abavuga butumwa benshi babuze. Ni wigi iyo system. Ndakubwira uzumve cyane byinjire mu bugingo bwawe. Uzohakura kuzoza uririmba, ubwami bw'Imana bukubakika mu mitima y'abantu. Amafaranga uzoyirukaho, uzoba umuntu uhenda cyane mu isi, uzomera nka zahabu. Ariko kugira ngo ubigereho uzotanga ikiguzi cy'amavi yawe. Uzoza ugenda ku musozi Buganda ushaka amafaranga, ubwire pasiteri wawe aguha amafaranga. Naje uzombwire n'abashuti yawe guha amafaranga. N'aba bagabo bose babayumba aba bose bakofi baguha amafaranga, bantungane baguha amafaranga. Ugenda ukusanya ugira $500, ugenda uryame ku musozi, nta mugore ufite, nta kepfo ka ruguru, nta ukubaza, uryame ku musozi upfukame. Buri mugoroba uzupfukame ugere 6. Nurangiza uhindure position, uryame mu byatsi apana ku karago. Ayo maraso yo kuryama ku byatsi uracyayafite, izo mbaraga uracyazifite. Uzohakura amavuta. Icyo kiguzi simbwiye merci ko ndabwira abakorari bose. Simbwiye merci ko ndabwira abakorari bose. Simbwiye abakorari ko ndabwira abapasiteri. Ibintu byoroheje turabikunda, by'ibibebe byoroheje. Amateraniro atirukana abadayimoni, amateraniro y'ubustare yo kugira ngo bamenye ko abantu baje iwawe ari benshi. Nta kintu na kimwe abantu bakuyemwo. Dutanga ikiguzi cy'ububebe. Tuzi gutanga ikiguzi mu buzima bwacu, turacyanga titugikunda. Nicyo gituma nta kintu n'ubundi dukuramo ibintu bimeze nk'ibibebe biraho. Ibiteraniro by'ibibebe, ibintu byose by'ibibebe n'ibibiraho biciriritse. Muzehe Muhebera aravuga ngo nta mayi kiri hano. Uwo munsi barabivuze, babivuge rusengero rwa Kimisagara, nta mayi zotera ngiri hano. Muzi se munsi umwe nagiye muri 2015 nko mu kwezi kwa 11 nagiye ruguru, nari mvuye mu Rwanda. Ndagenda twarasenze gutya. Pastor Christophe Nabi ngo asengere gutya, arambwira ngo pastor ngo uzogenda hagusengera abantu babiri. Hazogusengera Rukema Muzehe, hagusengere na Japoni. Kuko ikibazo mbaye mbona ufite ushobora no gupfa, ariko abantu bazogira icyo bakora ku buzima bwawe ni Rukema, uzojana ituro na Japoni, kandi uzogenda ubashana ituro. Shaka amafaranga
$50 $50. Ndagenda neza muzeruke mama abona mugezeho ruguru muri sasa mu miwunde pfu yamabona ndinjiye ngo abone yagazazi Kigali tukamwakira kamugurira amata kamujana imasoro kamuha ikarite twaje gutandukana amayinite twaje gutandukana kamupfunda nka 2 cyangwa 5 amazi akansengera abona ndahageze arishima aranezerwa namwira ngo twaje kwinjira ihuduma ikintu cya mbere nakoze tugihura namba nkuramwo $50 muze nakuzaniye ituro rizarihwereza umuntu gutya kamahwe ndabizi icyo mvuga ndakiza ituro rizarihwereza uyu muntu ukamubwira ngo arwaye pararize ituro si ikintu arandeba arambwira ngo shaka kado ngo nzogusengera ngo kandi cyakabiri ngo nzokwerekwa nambwira ngo nico nshaka namukorangije umuhanuzi wazamukorangiza yarese uzi cyamuretesheje nitu namukozemwo arasengera tugira iminsi 3 ngo turangize ajana kwa Japoni ngo duhure na Japoni gutya bari baziranye na muzeruke arambwira ati uyu mwana n'uwiwacu avuye i Rwanda yaje umwuka arambwiye ngo umusengere ngo arangize kumpresenta gutya namasohori kibabi cyase nkanze muze muhanuzi ndawuza kumuhanuzi uziri turu nitwebwe gusa ngo nimusengere niko ijambo ry'Imana rivuga ugomba kwiyaraja si ikiguzi mwumvikane neza ikintu zumvikane si ikiguzi si ukuja kugura inyanya ni ituro ry'umuhanuzi nari muhaye gutya yamakanyaraza mwese mwana nguruwa ndivuye i Rwanda ntawuzi uja ku muhanuzi uzira ituro arambwira ngo reka ngusengere sanga amaze amezi 6 kuri Karinga n'umusozi mu Gipupu uba imbere y'iwabo arambwira ngo nzamara amezi 3 nari mfite ihuduma y'amezi 6 kuri Karinga nzamara amezi 3 kaza muri vacances ngasubira nkagira yandi mezi 3 murabizi mwese abazi Japoni umuhanuzi agira umuhani wiwe agira abantu bahoraho umuhana azaza gusenga aza kurambika ibiganza gutya yandambitse ibiganza gutya ikiganza kiwe namasinzira namafatwa n'ibitotsi gutya namasinzira amavuta yo ku musozi akura ikiguzi ntabwo ari mu mashuka bakristo bakundwa n'Imana dukunda ibintu byoroheje by'ibibebe biciriritse muri ivyo biciriritse nta kintu kibamo batangariza kubera ko dukunda ibintu tutatanzemo ikiguzi nico gituma uzubona ibintu zacu byose biri abakristo badatanga ikiguzi na iyo umuntu yatanze ikiguzi mu gushaka Imana agatanga umubiri we ikigeragezo cyose satani yateje ubuzima bwawe kiza gisanga antibare kiza kimera nka kwa kundi izambona iyo umukuru w'igihugu agiye gutambuka nk'iwacu nzambona iyo agiye nko gutambuka ahantu haba imodoka n'abahungu haba imodoka hakaba n'abahungu muzamurangiza mukaza muvuga ngo ese kuriya hari umuntu murabizi bakuru b'ibihugu umunsi ministre wa Israel yageze mu Rwanda indege zimwe zariko zigendera hejuru imodoka zindi zikagenda ntiwobimenye kubera iki umutekano w'umuntu nkuriya uburinzwe mu rwego n'umubu utagomba gutokora gutya ngo atokore niko abadayimoni
n'imbaraga za Satani zikwiye kuzoza zireba umukristo. Ingene abasivile bareba umukuru w'igihugu atambutse hariya bakareba uburyo arinzwe. Ikiguzi cyo gushaka Imana niko cyakagombye kuba kimeze mu rwego utanga ikiguzi. Abadayimoni bareba ubuzima bwawe bakabura babure bakaza barangiza bakavuga ati tibikunda. Imigambi yose ya Satani igapfira imbere yabo. Igihe cyose Satani agize icyo akora ku buzima bwawe kigafata ubusa, bizaterwa n'ikiguzi watanze ushaka Imana. Ariko niba ture tayi izero 21 jours tayi, iminsi 21 tayi, iminsi 40 y'amasengesho tayi, niba ture burakeye tayi, amateraniro nukuza watinze. Ibintu byose tushaka ibintu bikugora. Kubera kudashaka ibintu bikugora mugakiza, uzahora uri bebe, uzahora uri umwana. Uyu mwana tugiye kumushigikira ubunyine, amafaranga tugiye gutanga murareba umuntu watanze ikiguzi. Paulo yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana. Mutange imibiri ibi bitambo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye igira gute? Itanga umwana wayo. Iyo dusomye amakuru ya Aburahamu, iyo dusomye amakuru ngo yatanze umwana, yatanze Isaka. Ubuzima bw'Abisiraheli uyu munsi Imana yaramfashije, nahawe umugisha, nkunda kubivuga, nagezeyo. Hari n'abandi bagezeyo, ni benshi baza bagenda. Iyo ufite amafaranga urishura ukagenda, iyo biroroshe. Ariko bavandimwe mbabwire, iyo ushitse hariya muri kiriya gihugu, ariko narabite kubera ko narabakundaga. Nta munsi uzushira cyangwa icyumweru ndashize kuri stati Abisiraheli. Ndabakunda n'umutima wanjye wose. Iyo nsenze ndi mu bihe byiza byo gusenga, iyo ngiye kubona inzozi, inza mbona Abisiraheli nibo baza bambwira amakuru. Umuntu akambwira ngo bariya n'Abaheburayo babe bakubwira amakuru. Kubera icyo kintu baza cyane mu buhanuzi mwiyerekwa. Narabakunze birenze. Ndabakunda, nkunda abakobwa babo, nkunda abakecuru babo, nkunda abasirikare ndabakunda. Ngoshike Abisiraheli n'abantu b'abanyamugisha, bagize umugisha, n'abantu b'abanyamugisha, n'abantu baraho bameze gutese, n'abantu bari ku murongo, n'abantu baba. Kubera iki? Kubera ikintu kimwe, kubera ikiguzi Aburahamu yatanze. Yakoze igikorwa imbere y'Imana. Icyo kiguzi kiragenda gigera ku Mana. Ituro ryageze ku mutima w'Imana, riragenda risohora amasezerano y'urubyaro y'amaraso y'Aburahamu. Kuva icyo gihe yabikoreye kugeza uyu munsi, n'abanyamugisha bazahora ari abanyamugisha, n'abanyamugisha bazahora ari abanyamugisha. Kuva umunsi yabikoreye kugeza uyu munsi, Abisiraheli tibaza batsindwa, tibaza bananirwa. Amahanga yose arabatinya, arabubaha. Kubera iki? Ntabwo ari bo, ahubwo hari umuntu watanze ikiguzi. Imana irabireba, iramubwira ngo nguhaye isezerano rihoraho. Bavandimwe, dufite ikibazo kinini kiremereye kubera kudatanga ibiguzi mu masengesho. Ni bito cyane, mu ikanisa ni bito cyane, ahantu hose. Ahubwo ubu nyine kubera ko abantu benshi hano baba mu bya HCR, ubu nyine ndi umukuru wa HCR, nkavuga ngo umuntu ufite $200 hano turamukorera dosi. Tiriwe nsobanura, ubu nyine turi hano. Icyo kiguzi kirihuse cyane, ariko ikiguzi cyo mu mwuka ni inama.
kubera icyo kintu nicyo gituma ubuzima bwacu bugenda busa n'ubwananiwe mu bintu byose, buba hasi. Duhindure rero imitekerereze, duhindure imikorere. Ndagira ngo mbabwire, mbasabe, tugiye gushigikira umwana wacu. Merci. Tugiye kumushigikira. Umuririmbyi, twige gutanga ibiguzi, twige gutanga. Nitubikora gutyo tuzohabwa umugisha wuzuye, tuzohabwa umugisha ufite wireme, tuzohabwa umugisha w'ubwenge, tuzohabwa umugisha w'amahanga, tuzohabwa umugisha w'ibihugu, tuzohabwa umugisha w'ubuyobozi, tuzohabwa umugisha wo gutera imbere, tuzohabwa umugisha wo gukira indwara, tuzohabwa umugisha wo mu kuzimu, tuzohabwa umugisha wo hejuru y'ibirere, tuzohabwa umugisha wo mu mazi, tuzohabwa umugisha wo mu mvura. Ariko nitutiga kugira icyo dukora ku Mana, tuzaba abantu baciriritse. Aho tuzoza tugera hose tuzoba turi abantu batagira umugisha. Iyo system ndasaba ngo dutangire tuyihindure, twige kubiba, twige gutanga ibiguzi. Mu masengesho utanga ikiguzi, ku mafaranga utanga ikiguzi, tukaza ureba birya byo uzoza utanga ikiguzi, umutima uvuge ngo ndabikoze. Ni ukuri nta wakoreye Imana ngo yikorera amaboko. Semene, haleluya. Tugiye kugira icyo dukorera rero umwana wacu kugira ngo dukomeze igitaramo cyacu. Tugiye kumwubaka. Nababwiye ngo ni umurare. Tugiye kumwubaka, tugiye kumufasha, tugiye umwana wacu tugiye kumushigikira. Tugiye gutanga ikiguzi mu bushobozi bwacu. Tibakubwiye ngo utange Isaka, tibakubwiye ngo hari umugabo umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo hari umugabo bagazabwira ati dutange amafaranga tugurishe. Urabona ruguru amafaranga cyane yavaga mu bitungwa. Wewe baguciriye inka kubera ko arafite inka nyinshi. Ikanisa ryatangiye kuva, ryatwawe, utanga inka ikimasa kugira ngo n'abandi twubake ikanisa. Akama avuga ngo nta kanisa, ngo nta mafaranga, ngo nta nka ngo agire gutanga mu ikanisa. Ngo si Imana arayirusha inka?